Uyazi empilweni you must never say never. 2014 ngivakasha eDiepsloot. Hayi ngirentela le eDiepkloof. Ngithini lapho? Hayi mina ngeke ngize ngihlale endaweni eso phithiphithi sase Diepsloot, imoto like even nabantu nje the way ku-chaotic ngakhona emgwaqweni. Ngihlala le Diepkloof eSoweto, ngirentile nakhona eDiepkloof eSoweto. Hayi mina I'll never stay in a place like this. Ngawasho nje amagama aqala umlomo. 2014, 2015, 2016 ngabo October lo muntu angimtshela lento leyo ngambona ndlula ngemoto mina ngi-Bryce stand yamagizati ngangithengisa ingingila, so ngipraya ingingila ngcolile obvious ngimnyama ngondile angisasilo lela chama lela abelazi. Impilo ngihambulile ngihamba ngama-Sandleys dabuke nomkenge. So empilweni you must never say never, you must never say never. Kona ibelieve yami esikhathini esiningi ukuthi endlaleni uyazifaka ngama-actions akho. Okay yama omncane usangafakwa abazali bakho ngama-action abo, but understand kusuke khona umuntu ongathathi i-action ekumele ukuthi ayithathe because ezinye izinto ziyasabisa ukuzenza, but yizi izinto ezingakusiza. Abanye abantu bafuna imisebenzi emikhulu engashintsha impilo zabo, kodwa nje ukuthengisa amachaphisi ekhoneni nabogwayi wenza amagwinya ngakhona ukwenza abantwana bakho ukuthi onke malanga baye esikoleni badlile bakhere, just nje isenzo nje esincane. And vele if ungabheka kahle kahle impilo iya ngama-action omuntu vele.